So somtyds het ons almal bietjie meer energie nodig. Dalk het jy fisiese energie nodig, dalk voel jy fisies uitgebrand. Dalk het jy emosionele energie nodig. Jy het soveel planne vir jouself, maar dit voel net vir jou jy het nie die krag of die energie om dit uit te voer nie. Jy skryf vir jouself die lang to-do lysies maar jy kom net nooit by dit uit nie. So hierdie is 'n samestelling. Ek het in my vorige pot gooi het ek gepraat van hoe ek deur my video biblioteek gegaan het en 'n hele paar awesome videoetjies weer herontdek het. So hierdie is nou nog een van daai samestellings. Ek sal die YouTube video se link ook hier onderaan sit as jy na die videoetjies wil gaan kyk. Maar die eerste een wat ek van wil vertel, die eerste gebed wat ek wil bid vir my en vir jou vir meer energie is, daar is hierdie advertensie van die hasie. Nou wil ek net gou kyk of is dit die Duracell of ja, die Return of the Duracell Bunny, nee, waar al twee die hasies hardloop 'n kompetisie. Maar die Duracell hasie hardloop, almal anders hardloop aflos, maar hy hardloop die hele pad voluit. So dan hardloop die ander hasie met 'n ander batterytjie langs hom en dan op 'n stadium dan raak hierdie hasie met die ander battery raak moeg, maar die Duracell hasie hou net aan gaan. So dalk het jy daai krag nodig. Ek noem dit sommer die krag van Simpson. Het jy dit nodig wat jy soos die Duracell basie net kan aanhou hardloop. Dalk voel jy soos die ander hasies wat so 3 tree saam met iemand hardloop en dan raak jy so moeg. En jy sien net hoe hardloop die een hasie voor jou die hele tyd. So ek bid vir my en vir jou vir daardie Duracell batterye wat in ons is. Vir eksterne faktore wat vir ons baie meer krag gee en baie meer energie gee. Dalk is dit iemand wat vir jou sê ek sien raak, jy doen goed. Dalk is dit 'n motivering, 'n kompliment wat iemand vir jou gee. Dalk is dit wat ook al dit is wat jou ekstern charge en jy sien die battery is buite kan die hasie. So mag jy daardie oomblik kry soos die Duracell hasie wat jy net aanhou hardloop. Did you know Duracell lasts longer? Do you know for how much longer? While ordinary zinc batteries can't keep up. Duracell Ultra Power keeps going for longer. And longer. Duracell Ultra Power lasts up to 100% longer. Die tweede gebed wat ek het vir ons, vir energie van binnekant af. Dis ook 'n advertensie. Hierdie een is 'n advertensie van 'n brandstof. En dan wanneer die petroljoggies langs hom staan en die brandstof ingooi, dan is dit sulke vinnige karretjies wat binne in die petroltank inry. Dis sulke Formule 1 karretjies. En ek glo dis wat die Heilige Gees vir ons doen. Die Heilige Gees gee vir ons energie van binnekant af. So mag ek en jy hierdie infusion kry van energie van binnekant af. Daar's 'n skrifgedeeltjie wat sê nie deur mag of krag nie. Dis Sagaria 4 vers 6 dat ek dit sommer vir jou gaan lees. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here, Zerubbabel, naamlik, nie deur krag nie, nie deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die Heilige Gees. So dalk is dit hoe jy voel net lam en tam van binnekant af. Mag God vir jou daardie sy Heilige Gees gee, wat ons infuse en wat ons sterker maak en wat vir ons van binnekant af energie gee. Put a little F1 in your tank with reformulated Engine Premax Unleaded, designed to redefine performance and economy. Engine, with us, you are number one. Die volgende toneel wat ek wil bespreek kom uit een van my gunsteling films en waarskynlik een van my gunsteling boeke, nê? Is Elizabeth Gilbert se Eat, Pray, Love. En daar verduidelik die Italianers vir haar dat julle Amerikaners sê hy, en ek dink dis baie dieselfde met ons Suid-Afrikaners ook. Julle het amper 'n verskoning nodig voordat julle kan rus. Waar hy sê die Italianers lewe vanuit rus uit. Hulle geniet, hulle embrace, hulle omhels, hulle rus. My pa het nou onlangs gegaan vir 'n rugoperasie.
En hy breek dit al die reëls. Dis asof hy die hele tyd net wil wys my so sterk en hy het nie nodig om te rus nie. En ek dink ons dis so ingedoktrineer in ons Suid-Afrikaanse gemeenskap en ons samelewing dat is amper 'n swakheid as jy rus. En dis waar ek die Joodse gebruike so geniet. Dis een keer 'n week vier hulle Sabbat of Shabbat in Hebreëus. En dis een dag van die week wat hulle net volkome vir hulle self tot die toestemming gee net om te rus. En op die tye in die weke van die maande van die jaar wat ek ook werklik waar vir myself net daai een dag die toestemming gee net om te rus. En rus, ek is nie eintlik 'n slaapprige mens nie, so ek slaap nie sommer deur die dag nie, maar dan sal ek een hele dag net in my pyjamas plek sal opstaan, gaan stort, nuwe skoon pyjamas aantrek en dan weer terugklim in die bed en die hele dag net 'n boek lees. En dit sal 'n boek wees wat nie te veel intellektueel stimulerend is nie. Dit sal amper 'n storieboek wees met 'n dieper storie, of ek sal eendag net binge kyk aan sekere series. Net ek staan op daai dag en ek sê Nadia, wat sal jou vandag gelukkig maak? So mag ons leer om meer soos die Italianers te wees, om net vir onsself daai toestemming te gee om te rus. Soos die klip wat ek dan nou in die YouTube video sal sit. I've been in Rome for 3 weeks and all I've done is learn a few Italian words and eat. You feel guilty because you are American. You don't know how to enjoy yourself. I beg your pardon? It's true. Americans know entertainment, but don't know pleasure. This is Luca Spaghetti, by the way, you know? Your name is Luca Spaghetti. Davvero, la mia famiglia si chiama così. We invented it. I'm serious. Listen to me. You want to know your problem? Americans. You work too hard. You get burned out. Then you come home and spend the whole weekend in your pajamas in front of the TV. That's not far off, actually. But you don't know pleasure. You have to be told you've earned it. You see a commercial that says, it's Miller time. And you says, that's right, now I'm going to buy a six-pack. And drink the whole thing and wake up the next morning and you feel terrible. But an Italian doesn't need to be told. He walks by a sign that says, you deserve a break today. And he says, yeah, I know. That's why I'm planning on taking a break at noon to go over to your house and sleep with your wife. We call it dolce far niente. It means the sweetness of doing nothing. We are masters of it. Dolce far niente. Dolce far niente. Dolce far niente. Non si parla così. Daar sit die Rob Bell is ook een van my gunsteling leermeesters. En hy doen, nou kan ek nie die video se naam onthou nie. Ek dink dit is Everything is Spiritual. Wat hy hierdie praatjie doen en dit is gelukkig gratis beskikbaar op YouTube. Ek is so dankbaar as hy goed so vrylik beskikbaar is. Waar hy letterlik verduidelik dat daar sekere mense wat ons energie steel. Ek weet nie of as jy al in sulke mense se teenwoordigheid wat as jy klaar met hulle gekuier het, voel jy net sommer moeg en jy voel sommer net uitgeput en dit voel asof die lewe net so uit jou gesuig is. En dan ander mense by wie jy tyd spandeer en jy voel sommer lus vir die lewe. So dis ook my volgende gebed. Mag God die diewe van ons energie verwyder uit ons lewe uit. Dalk is dit 'n persoon wat jou moeg maak. Dalk is dit 'n situasie wat jou moeg maak. Soos admin is glad nie my sterkpunt nie. Soos ek weet ek moet admin doen, dan voel ek sommer moeg. Maar as ek weet ek kan navorsing doen, as ek weet ek kan iemand bemoedig, as ek weet ek kan 'n pot gooi doen, dan voel ek sommer dadelik opgeruimd en reg vir die lewe. So mag God, want hy het ons gemaak, so hy weet wat gee vir ons energie en wat tap ons energie. Mag hy kom en sommer sy hemelse domestos uitgooi en verwyder alles wat moet verwyder word wat ons energie steel. Of dit nou mense is en of dit nou 'n situasie is en of dit nou iets is op ons to-do lysie, mag hy sommer kom. Hy weet wat steel van ons energie. Hy hou rekord daarvan. En ons wil dit ook net ten volle surrender in sy arms om te sê, Here, U weet die beste. Kom U en kom neem U dit oor. Net soos die video klip. What's going on, where we're headed, we could have all sorts of answers. And about 125 years ago, scientists were able for the first time to identify an actual atom. And there was this moment of, oh, we've got it. But then they developed slightly more sophisticated technology and realized actually you can take apart an atom
And an atom is made of smaller bits and pieces called particles. But then they developed even more sophisticated technology and realized actually those particles, you can take them apart, and those particles are made of even smaller particles. Then they developed even more sophisticated technology and realized you can actually take apart those particles. At this point, they've been able to identify at least 150 subatomic particles. And when you get down at the subatomic quantum particle level of materiality of the world, things get very, very, very weird very fast. They have identified subatomic particles that come into existence for a billionth of a second and then disappear, and they don't know where they come from, and they don't know where they go. They have observed subatomic particles that leave at point A and appear at point B without traveling the distance in between. They have identified subatomic particles that leave at point A and travel to point B, but actually travel every single possible route from point A to point B, and only reveal which route they actually took when they're observed. Some of you have Apple Rainbow Death Wheel right now. You're just totally locked up, like. Now, as they kept going farther and farther and farther in, because forever, of course, the question was, where is the end of the universe? Like, do you at some point get to the outer edges of the universe and then you and Jim Carrey walk through a door, right? That was always the question. How big is the thing? But quantum physics raised this fascinating question, how small is the thing? Can you just endlessly take it apart? And what they're now saying essentially is that at the smallest particle level, particles are essentially bits and pieces of energy, and an atom is essentially a relationship of energy. So you, my brothers and sisters, are a very, very complicated, several billion times over relationship of energy, interacting with other relationships of energy. Wood, concrete, steel, glass, rocks, trees, rivers, frogs. Reality at its core is energy in relationship. Have you ever been with someone and they walked away and you thought, dear God, that person just took 3 years off my life? Maybe they did. Oh, whenever I'm with them, it's so draining. Yeah, it could be. Like, no, actually draining. I feel like they just plugged into me and sucked the life out of me. Maybe that's exactly what was happening. Because in the modern world, we were taught that we are self-contained, autonomous human beings, correct? And so we had a conversation in which we exchanged words, and then we went our separate ways. But who knows what else is going on in the space between you? How many... Die laaste een, dis 'n groot gebed. Ek hou baie van cheeky gebede. En dit kom ook uit 'n Rob Bell videoetjie uit. Dit kom uit Drops Like Stars uit, wat 'n fantastiese preek is of teaching is om na te luister, wat hy regtig vir verduidelik hoekom God en hy verander die trauma. So as jy deur enige trauma tans werk, beveel ek aan, jy gaan kyk sommer die hele Drops Like Stars. Jy gaan dit waarskynlik nie in een sitting kan klok kyk nie, want daar's soveel golden nuggets daarin. Dis net wow. Maar daar vertel hy hierdie snaakse storie van hierdie ou wat 'n aansoek doen op 'n universiteitsaansoekvorm, en dan vra hulle vir hom, vertel ons meer van jouself. En hierdie ou het hierdie lang CV van alles wat hy gedoen het, maar dis alles belaglike goed, nê? En ek noem dit sommer die gusto lewenstyl, nê? En dis wat ek glo, wat Jesus gekom het, hy het gesterf sodat ons die lewe in oorvloed kan hê. Sodat ons al daai dinge kan doen. Ek weet dis baie far-fetched en ek dink jy gaan baie lag daarin van alles wat hy gedoen het. Maar dit is net so radikaal
En mag ons as Christene daagliks so 'n radikale leefstyl hê, wat ons uit al die verskillende goeders doen, en ons doen dit ten volle, en ons geniet dit ten volle. So mag God vir ons hierdie, wat ons ook nou stil raak, en ons sê, Here, help ons asseblief met ons energievlakke. Mag hy, want God is die God wat die Efesiërs 3 vers 20 oomblikke gee, wat vir ons soveel meer gee, as dit vir ons kan vra of voor kan bid. Mag hy sommer net kom en ons radikaal infuse met daardie hemelse energie, dat ons soveel meer kan doen, as wat ons ooit gedink het. Ek hoop, ek plaas die linkie onder, en ek hoop jy het 'n super geseënde dag. Vol energie. Well, the rest of you, come on. Standard sort of question on a college application. In order for the admission staff of our college to get to know you, the applicant, better, we ask that you answer the following question. Are there any significant experiences you have had or accomplishments you have realized that have helped to define you as a person? Those of you who went through the college application process, quite familiar with something along these lines. Several years ago, NYU, New York University, received in response to this question the following essay from a student applicant named Hugh Gallagher. Hugh Gallagher sent NYU this response. I'm a dynamic figure, often seen scaling walls and crushing ice. I've been known to remodel train stations on my lunch breaks, making them more efficient in the area of heat retention. I translate ethnic slurs for Cuban refugees. I write award-winning operas. I manage time efficiently. Occasionally, I tread water for 3 days in a row. I woo women with my sensuous and godlike trombone playing. I can pilot bicycles up severe inclines with unflagging speed, and I cook 30-minute brownies in 20 minutes. I am an expert in stucco, a veteran in love, and an outlaw in Peru. Using only a hoe and a large glass of water, I once single-handedly defended a small village in the Amazon basin from a horde of ferocious army ants. I play bluegrass cello. I was scouted by the Mets. I am the subject of numerous documentaries. When I'm bored, I build large suspension bridges in my yard. I enjoy urban hang gliding. On Wednesdays, after school, I repair electrical appliances free of charge. In one of the cities we've been to on this tour, a woman afterwards says to me with a straight face, was that true? I am an abstract artist, a concrete analyst, and a ruthless bookie. Critics worldwide swoon over my original line of corduroy evening wear. I don't perspire. I am a private citizen, yet I receive fan mail. I have been caller number 9, and I have won the weekend passes. Last summer, I toured New Jersey with the traveling centrifugal force demonstration. I bat 400. My deft floral arrangement. Deft. My deft floral arrangements have earned me fame in international botany circles. Children, trust me. I can hurl tennis rackets at small moving objects with deadly accuracy. I once read Paradise Lost, Moby Dick, and David Copperfield in one day, and I still had time to refurbish an entire dining room that evening. I know the exact location of every food item in the supermarket. I have performed several covert operations with the CIA. I sleep once a week. When I do sleep, I sleep in a chair. While on vacation in Canada, I successfully negotiated with a group of terrorists who had seized a small bakery. The laws of physics do not apply to me. I bounce, I weave, I dodge, I frolic, and my bills are all paid. On weekends, to let off steam, I participate in full contact origami. Years ago, I discovered the meaning of life, but I forgot to write it down. I have made extraordinary 4-course meals using only a moulie and a toaster oven. I breed prize-winning clams. I have won bullfights in San Juan, cliff diving competitions in Sri Lanka, and spelling bees at the Kremlin. I have played Hamlet. I have performed open-heart surgery, and I have spoken with Elvis. But I have not yet gone to college. Actually, to make sure that we could use this in the book and on the tour and everything,